welcome back. This is principle of marketing, which is on chapter 3. So in the consecutive chapter 1 and chapter 2, I'm sure you have to grasp something on this course. So jirtu harka fuune har'a boqonnaa sadaffaa principle of marketing qabannee dhufne jechuudha. Boqonnaa tokkoffaaf lammaffaarraa akka waa bartan abdii qabna. Kanaaf waan bartan comment section jalatti bukaa'u hin dagatinaa. So har'a boqonnaa sadaffaa eegalla jechuudha. So boqonnaan sadaffaa or chapter 3 is all about buying behavior or consumer in the business. So buying behavior amala bittoota jechuudha yookaan namoonni bitan amalli isaan qaban maal fakkaata akan jedhu ilaalla jechuudha. ስለዚህ የሸማቾች ወይም ደግሞ የገዢዎች ባህሪ ምን አይነት ነው በሚል እናያለን ማለት ነው። ቻፕተር 3 ቻፕተር 1 እና ቻፕተር 2 ያላያችሁ ወደ ኋላ በመመለስ ቻፕተር 1 እና ቻፕተር 2 መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፕሪንሲፕል ኦፍ ማርኬቲንግ ነው እንግዲህ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ የሆነ ኮርስ ስለሆነ በአጽንኦት እንድትከታተሉ እንጠይቃለን ማለት ነው። So when it comes to the consumer buying behavior, simply consumer behavior is complex. This means that when a customer purchase a deodorant, you know that different consumers have different buying behavior. Now, consumeron yookaan immoo product keenya namoonni fayyadaman yeroo baay'ee amalli isaanii gara ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko deodorantii yeroo bitu kan namni tokko bitu kan namni biraa bitu fooliidhaan yookaan kalariidhaan ta'uu danda'a garaagarummaa guddaa qabaachuu. ስለዚህ ገዢዎች ብዙ ጊዜ ባህሪያቸው በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደሚያሳያችሁ ዶድራንት የሚገዙ ፐርቼዘሮች ብዙ ጊዜ የተለያየ ስሜትና ባህሪ ነው የሚኖራቸው ነው። So it consists of the activities involved in the buying and the using of products or services for personal and household use. So mainly a consumer can purchase a product for the purpose of using that product or services for personal or household use. ስለዚህ ደንበኞች እንግዲህ አንድ ፕሮዳክት የሚገዙት ለራሳቸው ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ለቤተሰብ ሊሆን ይችላል። ብቻ በተለያየ መልኩ ለተለያየ ፐርፐስ ይገዛሉ ነው። But these organizational buyers purchase primarily for organizational purpose. ግን አንድ ተቋም ከሆነ ግን ብዙ ጊዜ ግዢ የሚፈጽመው ለተቋሙ ዓላማ ሲል ነው ማለት ነው። ከናፍ ካምፓኒን yookaan namoonni tokko product kan bitaniif maybe ofii isaanii fayyadamuuf ta'uu danda'a yookaan immoo maatiidhaaf bitu. Garuu organization yookaan dhaabbanni tokko waa wayii kan bituuf gabaabumatti organizational purpose yookaan immoo kaayyoo organization sana kan galmaan geessuufi. So when it comes to the model of buying behavior, it can include environments, buyer's black box and the buyer's response are there. When you see the environment, so that is marketing stimuli like product, price, place, promotion, economic, technological, the social and the cultural. So marketing stimuli. When you come to buyer black box, buyer's characteristics and the buyer decision process. Yeah, amalli isaanii maal fakkaata yookaan immoo bituudhaaf decision yookaan murteen isaan qaban maali kan jedhu buyer black box jennaani. Buyer's response, buyer's buying attitude and preference, purchase behavior, what the buyers buy, when, where and how much, and the brand as well as company relationship. Arre attitude isaanii yookaan immoo filannoon isaanii maal fakkaata, wanti isaan bitan maaliif bituu, yoom bituu, eessaa bituu fi hammam bituu kan jedhu brandii fi ካምፓኒ ሪሌሽንሺፕ ቢሄቪየር ይሳው እንደከን ቆቱ ባየር ሪስፖንስ ጀናን ጀለ። ስለዚህ ይሄ ሞዴል የሚያሳይ ምንድነው እንግዲህ ማርኬት ስቲሙላይ የምንለው ምንድነው? የምንገዛው ፕሮዳክት ነው፣ ፕሮዳክቱ ጥራቱ ነው ወይስ ዋጋው ነው ወይስ ያለበት ቦታ ነው ወይስ ፕሮሞሽኑ ነው ስቲሙሌት ሊያደርገን የሚችለው? ኢኮኖሚ ነው፣ ቴክኖሎጂ ነው፣ ሶሻል ኦር ካልቸር ነኝ። እንግዲህ ለመግዛት ስቲሙሌት የሚያደርጉን ነገር ነው የሚያነሳሱን ነገሮች ናቸው። ባየር ብላክ ቦክስ የምንለው እዚህ ጋር የገዢዎች ባህሪና የገዢዎች ለመግዛት ያላቸው ውሳኔን የሚያሳየን ሲሆን ባየርስ ሪስፖንስ የምንለው ደግሞ አቲቲዩዳቸው፣ አመለካከታቸውና ፍላጎታቸው ወይ ምርጫቸው ምን ይመስላል ነው። አንድ ፕሮዳክት ሲገዙ መቼ ይገዛሉ፣ ከየት ይገዛሉና ምን ያህል ይገዛሉ የሚለውን እንዲሁም ብራንዱንና ካምፓኒ ሪሌሽንሺፑን በደንብ የሚያጠናለን ባየር ሪስፖንስ እንለዋለን ማለት ነው።
So this model of buying behavior, marketing mix factors and other external stimuli are input into the buyer black box, and that stimuli are evaluated in the light of the buyer decision process and the buyer's characteristics. እዚህ ጋር ምንድነው እንግዲህ የሚለው ማርኬቲንግ ሚክስ የምንላቸው ወይም ደግሞ ኤክስተርናል ስቲሙላይ የምንላቸው አንድ ባየርስ ምንድነው ያንን ፕሮዳክት ሊገዛ የሚያነሳሳው የሚለውን የሚያጠኑልን። yes customer intok yookaan consumer intok product tokko kan bituudhaaf kan isa kakaasu keessa ta'uu danda'a yookaan immoo external stimuli suni maanni kan jedhu buyers black box jennaan jechuudha. So stimuli sana erga adda baasne yookaan beekne booda buyer decision yookaan immoo namchi bitu suni murtoon isaa maanni amalli isaa hoo maal kan jedhu qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Sana booda immoo responsiin inni product sanaaf kennu fakkeenyaaf formation of attitude, preference, purchase behavior, the development of relationship with the brand or firm inni kun immoo buyers response የናቸው ደሬፉ ቀላል። ስለዚህ አንድ ገዢ መጀመሪያ ምንድነው ፍላጎቱ ምንድነው ለመግዛት የሚያነሳሳው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ የመግዛት ውሳኔውስ ምን ይመስላል ወይስ ባህሪው እንዴት ነው ከዛ ለዛ ያ ገዢ ያለው ሪስፖንስ ወይም ፊድባክ ምን ይመስላል። ለምሳሌ አመለካከቱ ለኛ ፕሮዳክት ምንድነው፣ ፕሪፌራንሱ ምን ይመስላል፣ ፐርቼዝ ቢሄቪየሩስ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ with ብራንድ ያለው ምንድነው የሚለውን የምናጠናበት ነው። ይሄ ሞዴል ኦፍ ባየር ቢሄቪየር የምንለው ማለት ነው። So the consumer purchase behavior can be affected by either environmental factors or individual factors. So maal jechuudha asitti consumeriin tokko dandeettiin bituun isaa yookaan amalli bituu isaa wantoota lamaaniin affect ta'uu danda'a. Tokkoffaa environmental factors warroota jedhuuni, inni lammaffaa individual factory tokkoon isaanii maal akka ta'e ilaalla. ለዚህ አንድ ገዢ ወይም ኮንሱመርስ ለመግዛት ያለውን ባህሪ አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ሁለት ዋና ዋና ተጽዕኖዎች አሉ። አንደኛው ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር የምንለው ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢንዲቪጁዋል ፋክተርስ የሚለው ነው። ስለዚህ አንድ ባንድ ለማየት እንሞክራለን። ሶ ኢንቫይሮንመንታል ኢንፍሉዌንስ ስንል ፊርምስ ማርኬቲንግ ኮሚኒኬሽን አንዱ ይሄ ነው። ሶ when marketing communication are made by companies, some of the information is retained in memory, and then we have an image of companies and a goods and service they provide, which can help or lead at the motivation to purchase a product or be aware. ስለዚህ ፊርምስ ማርኬቲንግ ኮሚኒኬሽን ስትል አንድ ካምፓኒ ያንን ፕሮዳክቱን የሚያስተዋውቅበት መንገድ እኛ እንደዛ ፕሮዳክት ያለንን አመለካከት የመቀየርና አይምሮአችን ውስጥ ኢሜጁ እንዲቀር የማድረግ አቅም ይኖረዋል ነው። ያ ደግሞ በተዘዋዋሪ እኛን ሞቲቬት ያደርገናል፣ ያንን ፕሮዳክት እንድንገዛ ሞቲቬት ላይ ያደርገን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንታል ኢንፍሉዌንስ የምንለው አንዱ እንግዲህ ፊርምስ ማርኬቲንግ ኮሚኒኬሽን ከነቹ ማለት ወደ ኢንቫይሮንመንታል ኢንፍሉዌንስ ጋር ፈጀኑ tokkoffaan firms marketing communication dhaabbanni tokko product isaa bifa kamiin communicate godha. Gaafa product sana communicate godhu sammuu keenya keessatti productiin sun akka galu taasisa. Karaa biraatiin immoo sammuu keenya keessatti productiin yookaan service goods sun image isaa akka ta'u taasisa. Sun immoo maal nu godha, karaa biraatiin motivation product sanaaf qabnu yookaan bituudhaaf qabnu akka dabalu taasisa jechuudha. Inni lammaffaan culture ነው. Yes, so culture gaafa jennu norms, belief and custom that learned from society and lead to common pattern of behavior. አንዳንዴ ካልቸር በራሱ የአንድ አካባቢ ባህሉ፣ ወጉ፣ አመለካከቱ የመግዛት አቅማችን ወይም ደግሞ የመግዛት ባህሪያችንን ሊቀይረው ይችላል። ሰብ ካልቸር ስንል ሪፈርስ ቱ ግሩፕስ ኢን ሶሳይቲ ዛት ሃቭ ዲስቲንክት ካልቸራል ዲፈረንስ፣ የተለዩ የሆኑ ግሩፖች ናቸው ግን ለየት ያለ ካልቸር ያላቸውን ሰብ ካልቸር እንላለን። ስለዚህ አዳን yookaan immoo barmaatilee naannoo tokko norms, belief and customs kan jennu kuni dandeettii bituu hawaasaa sanaa yookaan uummata sanaa irratti dhiibbaa guddaa uumuu ni danda'a. Sab culture kan jennu gruppii muraasa kanneen amala yookaan immoo kalcharii mataa isaanii warroota qabanidha jechuudha. Isaan kunniin hamma tokko dandeettii bituu yookaan immoo fedhii bituu hubuu warroota danda'anii jechuudha. For example religious group ያ ወሮኒ አመንቲ ወይም ደግሞ ይሄ religious group ምንለው የሆነ በሃይማኖት ላይ የተመረኮዙ ቡድኖች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት። ስለዚህ እነኛ ቡድኖች ሃይማኖታቸውን የሚነካ ነገር ወይም ደግሞ ሃይማኖታቸውን ታች ሊያደርግ የሚችል ነገር ላይ ሴንሲቲቭ ናቸው። ስለዚህ ያ በራሱ ባይንግ ቢሄቨራቸውን አፌክት ሊያደርግ ይችላል። As a social class, it is a grouping of together for individual or family who have certain common social or economic characteristics.
So criteria used for these types of grouping can be occupation, education or income. እዚህ ጋር ሶሻል ክላስ ስንል እንግዲህ ሰዎችን በክላስ መመደብ ነው። ምናልባት በገቢያቸው ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ደረጃቸው ወይ ደግሞ በስራቸው በግሩፕ እንከፋፍላለን። ይሄ ራሱ አንድ የባይንግ ቢሄቪየር ነው ማለት ነው። እናፍ ሶሻል ክላስ ጋር ፈጀን ነሞት ፕሮዳክት ኬኛ ቢታን ይባል ሞ ቢቱ ደንደንሳና ክላሲ ገረገራቲን ቆቆዱ fakkeenyaaf hojiin ta'uu danda'a, haala barnoota yookaan sadarkaa barnootaatiin ta'uu danda'a, yookaan immoo hamma income level isaaniitiin qoqqooduun suni maal jedhama? Social class jedhama jechuudha. Social class is a major influence on buyer behavior because classes show a different product purchase behavior in certain product category. Example include cars and holidays jedhama. Naaf social class gaafa jedhu dandeettii bituu irratti dhiibbaa guddaa warra uumuu danda'udha jechuudha. Maaliif income level isaa guddaa ta'e taanaan wanta bareedaa, wanta qaalii bituu danda'a. Fakkeenyaaf konkolaataa fa'aa jechuudha. Income isaa low ta'e taanaan immoo namni akkasii sun konkolaataa ni bita jennee hin eegnu jechuudha. Hin bita jennee hin eegnu jechuudha. ስለዚህ የመግዛት አቅም የስራ ሁኔታና የትምህርት ደረጃ በራሱ ለምንገዛው ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ላለን ፕሮዳክት ከስተመራችን ላይ ባይንግ ቢሄቨራቸውን አፌክት ሊያደርግ ይችላል ነው። So group and the family are there. So group and the family influence can also be affect purchase decisions. እዚህ ጋር ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ግሩፕ እንደ ፋሚሊ ኢንፍሉዌንስ እንል የአንድ ቡድን ወይም ደግሞ የቤተሰብ ተጽዕኖ የመግዛት አቅም ላይ ወይም የመግዛት ውሳኔ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ሜምበርሺፕ ግሩፕ፣ አስፓይሬሽናል ግሩፕ እና ሪፈረንስ ግሩፕ ብለን በሶስት እንከፍላለን። ሜምበርሺፕ ግሩፕ ምንለው ግሩፕ ዊዝ ዳይሬክት ኢንፍሉዌንስ and to which a person belong ነው። አስፓይሬሽናል ግሩፕ ምንላቸው groups an individual wish to belong to, and reference group are the groups that form a comparison or reference informing attitude or behavior. So ሜምበርሺፕ ግሩፕ እዚህ ጋር ስንል አንድ ግሩፕ ውስጥ ያለ አባል የአባላት ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። አስፓይሬሽናል ግሩፕ ማለት ደግሞ እዛ ግሩፕ ውስጥ ቢሆን ወይም ደግሞ የአንድ ግለሰብ እዛ ግሩፕ ውስጥ መኖር የሚኖረው ተጽዕኖ ነው። ይሄው ደግሞ የሪፈረንስ የሚሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ አንዱን ግሩፕ ከሌላ ግሩፕ ኮምፔር የምናደርገው ከሆነ ያ ግሩፕ ያለው የመግዛት ባህሪውን ከሌላ ግሩፕ ጋር ኮምፔር ስናደርግ ሪፈረንስ ግሩፕ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ አሲቲ ግሩፕ እንደ ፋሚሊ ጋር ፈጀኑ ኮንሱመር yookaan ከስተመሪ ፕሮዳክት keenya bitu sana ግሩፕidhaan qoqqooduu dandeenya. Gruppii kana bakka sadeetti ilaaluu dandeenya. Membership group, aspirational group fi reference group. Membership group jechuun gruppii sana irratti influensii uumuu jechuudha yookaan uumuu danda'uun suni membership group jennaani. Aspirational group gaafa jennu immoo gruppii sana keessatti individualli tokko wish kan godhu yookaan belong kan godhu sanaan aspirational group jennaani. Reference group kan jennu immoo comparison purpose gaafa gruppii tokko gruppii biraa wajjin compare goonu attitude fi behavior isaa compare gaafa goonu that is reference group jechuu dandeenya jechuudha. So membership group, aspirational group and reference group jennee bakka sadeetti qooduu ni dandeenya jechuudha. So in a family decision making, individual members may assume different roles depending on the purchase, and individual involved they may perform one or many roles. For example, information gatherer, influencer, decision maker, purchaser and consumer are there. Jechuun family tokko keessatti namoonni garaagaraa dandeettii akkasumas hojii garaagaraa qabu jechuudha. Sirna bituu irratti fakkeenyaaf information kullee kan godhan jiru warroonni influence gochuu danda'an, warroonni decision made godhan fi warroonni bitan jiru, achumatti immoo warroonni product sana fayyadaman jiru jechuudha. ስለዚህ አንድ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ አይነት የስራ ክፍፍል ወይም ደግሞ ክፍፍል ይኖራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ማለት ነው እንግዲህ አንድ ቤተሰብ ውስጥ የተለያዩ ሰዎች ይኖራሉ ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች በአንድ ጋር ይኖራሉ። እዛ ውስጥ ግን የተለያየ ክፍፍል ይኖራል። ሙያዊ ክፍፍል አለ። ለምሳሌ መረጃ የሚሰበስቡ ይኖራሉ፣ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች አሉ፣ ውሳኔ የሚያስተላልፉ አሉ፣ ገዢዎች አሉ፣ ተጠቃሚዎች ወይም ደግሞ ኮንሱም የሚያደርጉ ሰዎች ይኖራሉ ማለት። ይሄ እንግዲህ በአንድ ፋሚሊ ውስጥ የሚኖር የቤተሰብ ሁኔታን ያመለክታል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን። Example, for the purchase of holiday, a mother and a daughter may go into a trip agent and a pickup channel. All the family will influence the decision. The final decision may be made by the father. So all the family members are consumers. Some product within a family decision making are dominated by husband or wife.
So asirratti fakkeenyaaf maatiin tokko ayyaanatu ga'e ayyaana sanaaf haati fi intalti yookaan immoo dubartiin mana sana maal godhuu barbaadanii shanoo lagaa bituu barbaade jechuudha ayyaanadha. Kanaaf namni hundi influensii mataa isaa qabachi keessatti haa ta'u malee final decision garuu abbaa mana sanaatiin murtaa'uu ni danda'a. Kanaaf mana tokko keessatti information kanneen guran jiru, kanneen decision made godhan jiru, kanneen influence gochuu danda'an immoo jiru jechuudha. Garuu baay'een isaanii yookaan faamiliin hundi isaaniitu immoo consumer product sana ta'uu ni danda'udha. Yeroo baay'ee decision made kan ta'u abbaa manaatiin yookaan immoo haadha manaatiin ta'uu ni danda'a jedha. ስለዚህ እዚህ ጋር የመግዛት ሸኖ ለጋ ለበዓል መግዛት ፈለጉ እናትና ልጅ ከዛ ሸኖ ለጋ ለመግዛት ሁሉም ተጽዕኖ አለው። እንግዲህ ሸኖ ለጋ ለመግዛት የቤተሰቡ አባል በሙሉ የራሱ የሆነ ኢንፍሉዌንስ አለ። ነገር ግን ፋይናል ዲሲሽኑ ይገዛ በዚህ ያህል ይገዛ የሚለው እንግዲህ የሚወስነው ምናልባት አባት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሁሉም ኮንሱመሮች ናቸው። ነገር ግን ዲሲሽን ሜድ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ዶሚኔትሊ ዲሲሽን ሜድ የሚያደርጉት አባትና እናት ወይም አባት ወይም ደግሞ እናት ሊሆን ይችላል። So situational factors, this may also determine a purchase or a consumption situation. Example, a product availability, change in price, and the existence of queue may have an effect on the purchase behavior. Situational governance, tasa product bitu dandenya kenya. Product tok tasa oso ittiyadinu bitu dandenya. Gaafa akkami fakkeenya product sun garmalee baay'ate kan argamu yoo ta'e, gatiin isaa gadi bu'ee kan argamu yoo ta'e, bifa kanaan ቢቱን ይደንደኛል። ስለዚህ በአጋጣሚ ፕሮዳክቶችን መግዛት ይቻላል የሚል ነገር ነው የሚያሳያችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ አንዳንድ ፕሮዳክቶች በጣም አቬለብል ሆነው ሲገኙ የዋጋ መቀነስ ሲታይና ምን በገበያ ላይ ሰዎች ፕሮዳክት ሊሸምቱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ያየነው ኢንዲቪጁዋል ኢንፍሉዌንስ ነው። ዛት ኔክስት ዋን ኢዝ እስካሁን ያየነው ኢንቫይሮንመንታል ኢንፍሉዌንስ ነበር። አሁን ደግሞ ኢንዲቪጁዋል ኢንፍሉዌንስ እናያለን ማለት ነው። ሶ here you have to see the individual influence are there. Individual influence includes psychological factors like motivation, perception, learning, belief, and attitude. So perception include how a person sees and interprets a company and its product. So እዚህ ጋር individual influence ላይ የግለሰብ ተጽዕኖ በመግዛት አቅም ላይ ወይም በመግዛት ፍላጎት ላይ ምንድነው የሚያሳድረው? ለምሳሌ ሳይኮሎጂካል ፋክተር የምንላቸው ተነሳሽነት or motivation, perception አመለካከታችን፣ እውቀታችን እና ብሊፋቸው ወይም ደግሞ አቲቲዩዳችን ያንን ባይንግ ቢሄቨር አፌክት ሊያደርግ ይችላል። ሶ ኢንዲቪጁዋል ኢንፍሉዌንስ ጋር በጀም ሜቢ ሳይኮሎጂካል ፋክተር ይታወዳል ነው ከኔ ነከ ሞቲቬሽን ፐርሰፕሽን ለርኒንግ ብሊፍ እና አቲቲዩድ ከንጀሉ ፐርሰፕሽን ጀቹን namni tokko product sanaaf bifa kamiin ilaalcha maal qaba akkasumas hiika akkamii kennaaf jechuudha. የፐርሰፕሽን እንደው እንግዲህ አንድ ሰው ለአንድ ነገር ያለው እይታና ያለው ትርጉም እሱን ፐርሰፕሽን ነው ማለት ነው። So demographic variable, for example, demographic variable include or describe individual according to age, sex, income, education, and occupation. Example, the age category may be the use, getting started, builders, accumulators, and preservers. So እዚህ ጋር demographic factors እና ሰዎችን እንግዲህ በእድሜያቸው፣ በጾታቸው፣ በትምህርት ደረጃ፣ በኢንካማቸው፣ በስራቸው መከፋፈል ነው ሞታ ፕሮዳክት ከኛ ቢታን umriidhaan ta'uu danda'a, saalaan ta'uu danda'a, inkaamii isaan qaban, haala barnootaa yookaan hojii isaaniitiin qoqqooduuf fakkeenyaaf umriidhaan gaafa qoodnu use or younger kanneen jennu waggaa 18 gadi warroota ta'anidha. Getting start 1835, builders 35, 60 accumulator inda preserver jennee bifa kanaan qoqqooduu hin dandeenyu. Maaliif umriin dandeettii bituu yookaan fedhii bituu yookaan amala bituu consumer irratti dhiibbaa guddaa waan qabu. Saallis akkasuma, inkaamiin akkasuma, education yookaan sadarkaa barnootaas waan akkasii influence akkasii waan qabu. So in the life cycle stage also there people change the goods they buy over their lifetime. So people change the goods they buy over lifetime. So occupation influence the purchase of clothing and other goods. Economic situation, some goods and services are easily income sensitive. So economic situation often influence the choice of store as well. ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ እድሜ ስራ ኢኮኖሚክ ሲቹዌሽን እና የተለያዩ ነገሮች ምን ያህል የመግዛት አቅምን የመግዛት ቢሄቨርን አፌክት ያደርጋሉ። ያ ኡምሪ ላይ ኩጀኔራ ሆጂኒስ ኢኮኖሚክ ሲቹዌሽንኒስ ቢፉ መሰሊን ባይንግ ቢሄቨር ረት ሊባ መታሳ ቀበል summary of the factor affecting consumer behavior ስንል ካልቸራል ነው።
እነሱ ላይ ካልቸር፣ ሰብ ካልቸር፣ ሶሻል ክላስ ምንለው ነው። ሶሻል ስንል ሪፈረንስ ግሩፕስ፣ ፋሚሊ እንደ ሮል እንደ ስታተስ አር ዜር። ፐርሰናል ጋር ደግሞ ኤጅ፣ ታይፕ፣ ሳይክል፣ ስቴጅ፣ ኦኩፔሽን፣ ኢኮኖሚክ ሲቹዌሽን፣ ላይፍ ስታይል፣ ፐርሰናሊቲ እና ሰልፍ ኮንሰፕት፣ ሳይኮሎጂካል ጋር ደግሞ ሞቲቬሽን፣ ፐርሰፕሽን፣ ለርኒንግ፣ ቢሊፍ፣ አቲቲዩድ፣ ፋይናሊ there is a buyer. So these all are the factors that affecting that consumer buyers behavior ማለት ነው። So type of buying decision behavior, there are 4 types of buying decision behavior: complex buying behavior, and dissonance reducing buying behavior, habitual buying behavior, and variety seeking buying behavior. Sannan kunniin immoo amaloota buying behavior yookaan maamiltoota keenya decision buying irratti yookaan murtoo bituu irratti qaban bakka afuritti qoonnee ilaaluu dandeenya. Complex buying behavior, dissonant reduction buying behavior, habitual buying behavior እና variety seeking buying behavior. ስለዚህ የመግዛት ውሳኔው ወይም ደግሞ የከስተመሮቻችን የመግዛት ውሳኔን ጸባይ በአራት መክፈል እንችላለን። አንደኛው ኮምፕሌክስ ባይንግ ቢሄቪየር የምንለው ነው። ሁለተኛ ዲሶናንስ ሪዲዩሲንግ ቢሄቪየር የምንለው፣ ሶስተኛ ቢቹዋል ነው። አራተኛው ደግሞ ቫራይቲ ሴኪንግ ባይንግ ቢሄቪየር ነው። አንድ ለአንድ ለማየት እንሞክራለን። እዚህ ጋር summary of types of buying decision behavior አስቀምጦላችኋል። ለምሳሌ ኮምፕሌክስ ባይንግ ቢሄቪየር የምንላቸው ብዙ ጊዜ highly involvement of buying ብዙ ጊዜ highly involved ያደርጋሉ ባይንግ ላይ። ሌላ significant difference between brand ሴክ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ኮምፕሌክስ ባይንግ ቢሄቪየር የምንላቸው። ሳንን ኩኑ የሩባይ ቢታረት ከነን የፈተኒፊ brand ረት significant difference ኡሞሮ ተደንደኒ gaafa dissonance buying behavior jennu immoo few difference between brand irratti hedduu xiyyeeffannaa warroota kennine ናቸው። habitual buying behavior the same few difference ያላቸው ናቸው። variety seeking buying behavior low involvement of buying behavior. So variety seeking and habitual mainly involving low involvement of buyers. ስለዚህ እስኪ አንድ ለአንድ ለማየት እንሞክር። so complex buying behavior ስንል CBB when they highly motivated or involved in purchase and perceive significant difference among brand. Yeah, sannan kunin yerobai highly motivated ida wato ko bituudhaaf garuu significant difference brand irratti jira tanan sensitive ida brand sensitive ida jechuudha. Sannan kunin they purchase are highly motivated when product is expensive and the product is risky, product is purchased infrequently and the product is highly self-expressive. Yeah, yerobai namoonni kunin wantoonni isaan bitan wantoota gatiin isaanii baay'ee ol kaabee wantoota riskii ta'an bitu jechuudha. Kana qofa osoo hin taane product isaan bitan yeroo hundaa kanneen bitamu miti, infrequent jechuudha, yeroo hundaa hin bitamu. Sana qofa osoo hin taane the product must be self expressive ta'uu qaba jechuudha. Self expressive jechuun productiin keessumaa of ibsuu danda'uu qaba jechuudha. Gatii isaa maaliif isaan akka fayyadaman, fakkeenyaaf konkolaataa namoonni bitan complex buying behavior warroota qabanidha. ስለዚህ ኮንሱመር ኮምፕሌክስ ባይንግ ቢሄቪየር ያላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ሃይሊ ሞቲቬትድ ናቸው አዲስ ነገር ለመግዛት። በተለይ ለመግዛት ሞቲቬትድ እንደሚሆኑ ሁሉ ሲግኒፊካንት ዲፈረንስ ብራንድ ላይ ካዩም ለብራንድ ሴንሲቲቮች ናቸው። ብዙ ጊዜ ውድ የሆነ ዕቃ፣ ሪስኪ የሆነ ዕቃና በተደጋጋሚ የማይገዛ ዕቃ የሚገዙ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ኮምፕሌክስ ባይንግ ቢሄቪየር ያላቸው። ለምሳሌ ካር የሚገዙ ሰዎች ማለት ነው። ሶ ማርኬት ኦፍ ሃይ ኢንቮልቭመንት ፕሮዳክት መስት አንደርስታንድ ዘ ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ ኤንድ evaluation behavior of high involvement consumers. Dissonance reducing buying behavior is a consumer buying behavior in a situation characterized by highly involvement but few perceived difference among brand. እነኚህ ዲሶናንስ ሪዲዩሲንግ ባይንግ ቢሄቪየር የምንላቸው በጣም ለመግዛት ኢንቮልቭ ያደርጋሉ፣ ፍላጎቱ አላቸው፣ ነገር ግን ብራንድ ሴንሲቲቭ አይደሉም። ሳንን ኩኒን ቢቱ ደረት ሃይ ኢንቮልቭመንት ቀቡገሩ sensitivity brand ida brand difference rate sensitivity so they may respond primarily to a good price or purchase convenience. Yeah, get it right rather than brand get it right sensitivity and the product may be expensive tawdanda infrequent tawdanda risky purchase tawdanda but there are little difference among brand rate brand rate ይፈታ። ስለዚህ ዲሶናንስ ባይንግ ሪዲዩሲንግ ባይንግ ቢሄቪየር የምንላቸው በጣም ለመግዛት ሃይሊ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ፣ ነገር ግን ብራንድ ላይ ብዙም ተጽዕኖ ያደርጋሉ። ራዘር ዛን ብራንድ ግን ዋጋ ላይ ትኩረት የሚሰጡ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ውድ የሆነ ዕቃ ይገዛሉ፣ ኢንፍሪኩዌንት የሆነ ነገር ይገዛሉ፣ ሪስኪ ፐርቼዝ ያደርጋሉ፣ ነገር ግን ብራንድ ላይ በጣም ፎከስ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው።
After the purchase, the consumer might experience post-purchase dissonance after self-sale discomfort when they notice certain disadvantage of purchase product brand or hear favorable things about brand does not purchase. ብዙ ጊዜ ከገዙ በኋላ የሚጸጸቱ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች። የሚፈልጉት አይነት ብራንድ የማይሆን ከሆነ ዲስኮምፈርት የሚሰማቸው ሰዎች ናቸው ዲሶናንስ የምንላቸው። To counter such dissonance, the marketers after sale communication should provide evidence and support to help the consumer feel good about the brand choice. እዚህ ብዙ ጊዜ ዲሶናንስ እንዳይሰማቸው ምን እናደርጋለን? ኤቪደንስ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ዋራንቲ እንሰጣለን፣ ጋራንቲ እንሰጣቸዋለን። ከዛ በደንብ አድርገው ለኛ ብራንድ ወይም ለኛ አቅራቦት ፍላጎታቸው ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ዲሶናንስ ሃንድሊንግ መካኒዝም እንጠቀማለን ማለት ነው። ማሬ ነሞኒ ዲሶናንስ purchase dissonance warroonni kunniin yeroo baay'ee erga bitan booda discomfortiin itti dhagamu warroota danda'anidha jechuudha. Maaliif product tokko erga purchase godhan booda branding isaaniif tuluu dhabuu danda'a. Kanaaf yeroo akkasii dhaabbanni keenya dissonance karaa ittiin counter godhu qabaachuu qaba jechuudha. Akka kastamariin suni dhaabbata keenya gadhiisee bakka biraa dhufaa hin deemne jechuudha. Habitual buying behavior is a consumer buying behavior in a situation characterized by low consumer involvement and a few brand difference perceived. Inni kun yeroo baay'ee wanta bitamuudha. Kanaaf consumer involvement isaa baay'ee low kan ta'e, brand sensitivity isaas akkasuma gadi bu'aa kan ta'edha. Fakkeenyaaf ashoboo yeroo hundaa binna. So consumer have a low involvement with most low cost frequently purchased products. Kanaaf ashoboo jechuun habitual buying behavior keessatti ramadama jechuudha. Yeroo baay'ee kanaaf brandii irratti xiyyeeffannu. Ammas yeroo hin binnu maaliif guyyaa tokko binnaan ji'a lama ji'a sadii turuu waan danda'uuf jechuudha shaboon. ስለዚህ habitual buying behavior የምንላቸው ብዙ ጊዜ ሎው ኮንሱመር ኢንቮልቭመንት ያላቸውና ለብራንድ ሴንሲቲቭ ያልሆኑ ፕሮዳክቶች ናቸው። እነዚህ በተደጋጋሚ የማንገዛቸው ለምሳሌ ጨው ያን ያህል ዋጋውም ከፍ ያለ አይደለም፣ ሎው ኮስት ነው። ሁለተኛ ጨው አንዴ ከገዛ ረዘም ላለ ጊዜ ልንጠቀመው የምንችለው ነገር ነው ማለት ነው። The variety seeking buying behavior is a consumer buying behavior in a situation characterized by low consumer involvement and significant perceived brand differences. In this case, consumer often do a lot of brand switching. Here, brand switching occurs for the sake of variety rather than because of dissatisfaction. Example, cookie. So, variety seeking buying behavior kan jennu namoonni kunniin variety akkuma maqaan isaa ibsu wantoota garaagaraa namoota bituu danda'anidha. Fakkeenyaaf barana Nike kan bituu ta'e ja'a booda immoo Adidas bituu namoota danda'anidha jechuudha. Namoota fedhii akkasii qaban. Kana jechuun brand switching godhu jechuudha. Adidas bitanii turanii amma immoo gara Nike yoo goran production sun isaan toluu dhabuu osoo hin taane sababuma isaan variety seeking buying behavior waan qabaniif. ስለዚህ እነኚህ ብዙ ቫራይቲ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ በዚህኛው ወር ናይክ ገዝተው 3 ወር የሚጠቀሙ ከሆነ ከዛ በኋላ አዲዳስ የሚገዙ ከዛ በኋላ ፑማ የሚገዙ ሰዎች ናቸው። ብራንድ ስዊች የሚያደርጉ ብራንድ ስዊችንግ ስንል ጠልተውት ወይም ደግሞ ደብሯቸው ሳይሆን ብቻ የተለያየ ነገር መግዛት ስለሚፈልጉ ብቻ አንዳንዴ ብራንዱን ስዊች በማድረግ ከመጀመሪያው ወደ ሌላኛው ሲሄዱ ዛት ነው ቫራይቲ ሴኪንግ እንላቸዋለን። So the consumer buying decision process, 5 stages in the buyer decision process are there: need recognition, information search, evaluation of alternative, purchase decision and post-purchase behavior. Amma sittimaallalla stage of buyer decision process ilaalla. Namni waa bitu tokko murtoo bituu osoo hin gaggeessin dura wantoota 5 kana keessatti darbuu qaba jechuudha. Inni jalqaba need recognition maal barbaada? Waan barbaadu sana beekuudha. Lammaffaa erga waan barbaadu beekee booda information search godha waa'ee sanaa jechuudha. Information argame hunda fudhatu evaluate alternative godha. Alternatives sana evaluate godhee booda product sana purchase godha yookaan immoo purchase gochuudhaaf decision irra ga'a. sana booda bituudha erga bitee booda immoo post purchase behavior jira jechuudha. ስለዚህ እዚህ ጋር 5 አይነት ስቴጆች አሉ ማለት ነው። አንድ ገዢ የኛ ፕሮዳክት ከመግዛቱ በፊት ውሳኔ ላይ ከመድረሱ በፊት 5 ሂደቶችን ያልፋል። የመጀመሪያው ኒድ ሪኮግኒሽን የምንለው ነው፣ ፍላጎትን መለየት ነው። ከዛ በኋላ ፍላጎት ከተለየ በኋላ መረጃ መሰብሰብ ነው። ስለዚህ የምንፈልገው ነገር ያን ካደረግን በኋላ ኢንፎርሜሽኖችን ኢቫሉዌት ወደ ኦልተርኔቲቭዎችን ኢቫሉዌት ካደረግን በኋላ የመግዛት ውሳኔ ማስተላለፍና ፕሮዳክቱን መግዛት ነው። ከገዛም በኋላስ ፖስት ፐርቼዝ ቢሄቨርም
ሊንጸባረቅ ይችላል ማለት ነው። ሶ ባየር ዲሲሽን ፕሮሰስ ምንላቸው እንግዲህ ካልቸራል፣ ሶሻል፣ ኢንዲቪጁዋል እና ሳይኮሎጂካል ፋክተርስ አፌክት ኦል ዘ ስቴፕስ እነኚህ በሙሉ ይሄንኛውን አፌክት የሚያደርጉ ናቸው። ከኛ ካልቸር፣ ሶሻል፣ ኢንዲቪጁዋል፣ ሳይኮሎጂካል ፋክተር ከነን ጀኑን ኢሳነን ፕሮሰስ ካናወሩት ሁቡ ደንዳን ይላችሁ ዳመጡ ከያት ኒድ ሪኮግኒሽን ኢንፎርሜሽን ሰርች ኢቫሉዌሽን ኦፍ አልተርናቲቭ ፐርቼዝ እና ፋይናሊ ፖስት ፐርቼዝ ቢሄቪየር ዲስ ዋን ኢዝ ዘ ኮሬክት ሲኩዌንስ ኦፍ ባየር ዲሲዥን ፕሮሰስ but this sequence can be affected by such factors ስለዚህ እነኛ አምስቱ ፕሮሲጀሮች ወይም ደግሞ ፕሮሰሶች በእነኚህ ፋክተር አፌክት ሊደረጉ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ካልቸር ስንል ቅድም እንዳልነው ነው ኢጃብ የሚያደርጉ ሰዎች ጋር ሄደ አጭር ቀሚስ ብትመርጥ ሊገዛ የለም ማለት ነው። ሳይኮሎጂካል ፋክተር ሞቲቬሽናቸው ምንድነው የመግዛት ተነሳሽነት አላቸው የላቸው የሚለውን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። So need recognition, it occurs when the buyer recognizes a problem or need triggered by external stimuli or internal stimuli. So need recognition. Gafajan one feel ka one barban sana beekucho. Wanta barbam tokko gafa recognize goonu kan mo beeknu wantoota lamatu nu gargaaru. Ko internal stimuli ne lama faamu external stimuli. Wanta tokko ka barbaadu wanti si keessa si eessuma innecho. Internal wanti CCS jiraachuu danda'a external immoo wanti CCS yookaan kakaasu jiraachuu mala. So information search, an aroused consumer will be inclined to search for more information. Yeah. Erga need assessment hojjenne booda information walitti qabachuun baay'ee barbaachisaadha. ስለዚህ የምንፈልገውን ከለየን በኋላ በደንብ አድርገን መረጃ መሰብሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ መረጃን ከየት እንሰበስባለን ሲባል ሜቢ ፐርሰናል ሶርስ፣ ኮሜርሻል ሶርስ፣ ፐብሊክ ሶርስ እና ኤክስፒሪየንሻል ሶርስ ሶ ኤስአርገን ኢንፎርሜሽን ይጋፈንስ ሳነን አፍራን ከናራርገን ተከፋ ፐርሰናል ሶርስ ፋሚሊ ታውደንዳ ፍሬንድ ታውደንዳ ኮሜርሻል ጋፈጀን አድቨርታይዚንግ ታውደንዳ ኢንተርኔት ታውደንዳ ፐብሊክ ሚዲያ ጋፈጀን ፐብሊክ ሶርስ ላይክ ሚዲያ ኮንሱመር ኦርጋናይዜሽን ኤክስፒሪየንሻል ጋፈጀን ሃንድሊንግ ኤግዛማይኒንግ ዩዚንግ ዘ ፕሮዳክት ሳነን ኩሊን ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ፎር አወር product that meet our need እዚህኛ አምስቱ የመረጃ ምንጮች ናቸው። ፐርሰናል ሊሆን ይችላል፣ ኮሜርሻል፣ ፐብሊክ እና ኤክስፒሪየንሻል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። So evaluation of alternative, now we collect some information and we have to evaluate that alternative. It is how the consumer process information to arrive at a brand choice. So evaluation process is dependent upon the specific buying situation and the individual consumers. ስለዚህ ያለው መረጃ ከሰበሰብን በኋላ ብራንድ መረጣ ላይ መድረስ አለብን ማለት ነው። ያንንም መረጃ በደንብ አድርገን ኢቫሉዌት ካደረግን በኋላ ፋይናሊ ብራንድ ቾይሳችንን ሴክ እናደርጋለን ወይም ደግሞ አራይቭ እናደርጋለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ፐርቼዝ ዲሲዥን ሜድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ አናላይዝ ዘ ፕሮዳክት አትሪቢዩት ዩዝ ካት ኦፍ ክራይቴሪያ and rank attribute by importance so as to get on the purchase of the product. Purchase decision in the evaluation stage, the consumer ranks brand and the form of purchase intention. Yeah. Purchase decision gaafatan evaluate goone booda order idhaan keenya brand isa tokko faratti kana bitne kana wargani kana wadabni garuu lamma faratti kana bitu ni qabna jenne brand sana rankiidhaan kaa'uu qabna. So that by customer to buy the most preferred brand. And the purchase decision can be affected by attitude of others and the unexpected situational factor. Marre the purchase decision in kunimo attitudinal factor ida yookaan immoo unexpected factor idhaan affect ta'uu danda'a. ስለዚህ purchase decision የምንለው ምንድነው? እንግዲህ ኦልተርኔቲቮቹን ከለየን በኋላ የምንገዛውን ብራንድ በቅደም ተከተል እናስቀምጣለን። እናት ራንክ ብራንድ ይባላል። ብራንዱን ካስቀመጥን በኋላ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ተሻለው ብራንድ ሄደን መግዛት ነው የምናደርገው። ነገር ግን ልክ ውሳኔያችን በሁለት ነገር አፌክት ሊሆን ይችላል። አንደኛ አቲቲዩድ ኦፍ አዘርስ ነው፣ በሌሎች አመለካከት አፌክት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ያልጠበቅነው ሲቹዌሽናል ፋክተርም ደግሞ አፌክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፖስት ፐርቼዝ ቢሄቪየር ማርኬተርስ ጆብ ዳዝ ኖት ኢንድ ዌን ዘ ፕሮዳክት ኢዝ ቦት። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ፖስት ፐርቼዝ ቢሄቪየር ማለት ከገዛም በኋላስ ምንድነው የሚመስለው የፐርቼዝ ቢሄቪየራችን? እንግዲህ ምንድነው የሚለው ማርኬተርስ ጆብ በመሸጥ ብቻ አያልቅም ነው። yes
maayinni erga binne booda amalli nuti mul'ifnu maayinni maal jedha markeeting jobbiin product tokko bituu irratti hin dhumatu jedha erga bittee boodas behavior agarsiiftu jira maaliif product sun satisfy gochuu danda'a kamoo dissatisfy gochuu waan danda'uuf so the post purchase decision is satisfaction or dissatisfaction the consumer feel about the purchase ነው መርካትና አለመርካት ከገዛን በኋላ የምናሳየው ባህሪ ማለት ነው so the buyer satisfaction depend on the relationship between consumer expectation and the product perceived performance ያ እንግዲህ ሁሌም satisfaction depend የሚያደርገው ምንድነው consumer expectation የፈለጉት ሁሉ እነሱ የጠበቁት ስቴጅ ነው ያው ኮንሱመራችን የኛም ፕሮዳክት ኤክስፔክት የሚያደርጉበት ደረጃና ከወሰዱ በኋላ የሚያገኙት ፐርፎርማንስ ለሳቲስፋክሽናቸው ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው ሶ ፖስት ማርኬት ፐርቼዝ ቢሄቪየር ጋር መጀመሪያ ፕሮዳክት ቢኔ ቦዳ ሳቲስፋክሽን ወቃንዲ ሳቲስፋክሽን ይታርገሙ ማይነ ሳቲስፋክሽን አርገሙ የሮንዳ ወንቶ ተጉልጉሎ ለመረት ሁንዳ ተቆፋ ኮንሱመር ኤክስፔክቴሽን ማሚሊኬ ፕሮዳክት ኬትራ ማለት ይወቃል ነው እድገቢቴ ቦዳ ማል አገቹ በርባሪ ቢታ ይመረትሞ ፕሮዳክት ሰለርገ ፈቀቴ ቦዳ ዋንኒ በርባዱ ሰን አርገቴ ረሙ ነርገኔ ከንጀሉ ሰከታው ባይ ሙርቲሳቸው so if the product falls short of expectation the consumer is disappointed akkabarbaran tintawtana disappointed yenan akkabarbaran taytana mo satisfied yenan yecho if it is exceeded expectation the consumer is delighted even bakka egenra ጫላ ከንተው ደሞ ገርማሪ ገመዶ ተው yecho ስለዚህ ደንበኞቻችን ፕሮዳክታችንን ከወሰዱ በኋላ ሳቲስፋይ የሚሆኑት በሚፈልጉት ኤክስፔክቴሽን ልክ ከሆነ ነው አለዛ ዲሳቲስፋይድ ይሆናሉ ከጠበቁት በላይ ሲሆንላቸው ደግሞ ዲላይትድ ይሆናሉ በጣም የበለጠ ይደሰታሉ so the larger the gap between the expectation and the performance the greater the consumer dissatisfaction cognitive dissonance is the discomfort caused by the post purchase conflict ነው ብዙ ጊዜ cognitive dissonance happen ያደርጋል ይሄ discomfort caused by post purchase conflict ነው ያ cognitive dissonance ሲቹን ኤርገዲኝ የቦራ ፕሮዳክት እኔ ካፈየ ደግሞ discomfort ንጎ ይታናል post purchase conflict nidendacho so the buyer's adaptation process for new products so buyer's adaptation jechuun akkamitti fudhatu kammoo akkamitti adapt godhuudha warroonni product bitan product akkami new products product sun haaraw ta'eedhaan namoonni product sana nurraa bitan bifa kamiin adapt godhu there is a process እንዴት ነው ማላመድ የሚችሉት አዲስ ፕሮዳክት ገዢዎቻችን አንደኛው ኒው ፕሮዳክት ማለት የጉድ ሰርቪስ ኦር አይዲያ that perceived by some potential customer as a new አዲስ ነው የምንለው ጉድ ወይ ሰርቪስ ወይ አይዲያ ምን ይባላል ኒው ፕሮዳክትስ adoption process is a mental process an individual goes through from first learning about an innovation to final regular use this is a mental process of an individual goes through from first learning about the innovation to the final regular use and producትን ከመጀመሪያ ከሐሳቡ ወይም ደግሞ በጭንቅላት ከታሰበው ሐሳብ እስከ ኢኖቬት ተደርጎ ወደ ፋይናል ጥቅም እስከሚመጣ ያለው ሂደት አዶፕሽን እንላለን ከነጁና ነው ከነት ይሆን ሲምቤኩ ቀብዳን ማሚልቶን ሊገኛ ፕሮዳክትን ገኛ ሃራው ተይታላን ቢፈከሚን አዳፕት ጎዱ ዱራ ፕሮዳክትን ዶ ሃራው ጋር ፈጀን ማልጀቹ ከየናኒ ፕሮዳክትን ሱኒ አማንዶረ hinjiru tanan product sun haraw jannanichu product haraw ta'e tokko akkamitti adapt goona jennee ilaallu product sun gaafa kalaqame irraa haga innovate ta'e finally gara consumeritti deemu processiin achi keessa jiru barnoonni fudhanni suni adoption process jedhama so yeah there is stages in the adoption process it is 5 stages are there awareness are there internet are there evaluation trial and adoption sanan adoption stage kan jennu yookaan process of adoption in kun step bota shan kana qaba awareness interest evaluation trial and adoption በዚህ እነኛ አምስቱ የአዶፕሽን ስቴጆች ናቸው ማለት ነው awareness ስንል ምን ማለታችን ነው when the consumer become aware of the new product but lacks information ስለ ፕሮዳክቱ የሆነ ነገር አውቀዋል ወይ ሰምተዋል ነገር ግን በደንብ
መረጃው የላቸውም። ዛት ነው አዌርነስ ጋፈጀል ኮንሱመሪን ኬኛ ዋይ ፕሮዳክት ኬኛ ሀመቶ ኩቤኩ ወካን አጋህን ይሩገሩ ኢንፎርሜሽን ጋሃቴ ነርገነቸው in lamafa interest is when the consumer seek information about the new products interest gafajem fedhi jechuudha maamiltoonni keenya product keenya beekuudhaaf gaafa isaan fedhii agarsiisan ለዛት ነው interest jenna interest ፍላጎት ነው በቀላሉ ስለዚህ awareness ላይ ስለ ፕሮዳክታችን ሰምተዋል ግን መረጃ የላቸውም interest ላይ ግን ፕሮዳክታችንን ሰምተው በደንብ መረጃ ማግኘት ሲፈልጉ ያን ምን እንለዋለን interest እንለዋለን ማለት ነው Then there is evaluation. Evaluation is when the consumer considers whether the trying a new product makes sense. Evaluation is እንግዲህ ያን ፕሮዳክት ኮንሱመሮቻችን ብናየው ቴስት ብናደርግ ብንቀምሰው ሴንስ ይሰጣል አይሰጥም የሚለውን የሚያሳዩበት ነው እንግዲህ evaluation የምንለው። Trial is when the consumer tries to new product to improve his or her estimate of value. ያለማሻሻል ሙከራ ሲያደርጉ ያን አዲስ ፕሮዳክት ኢምፕሩቭ ለማድረግ የራሳቸውን ጥራት ሲያደርጉ ቫልዩ ለመጨመር ሲያደርጉ ያ ትሪያል ይባላል። ስለዚህ ቫሉዌሽን ጋር ፈጀሉ ፕሮዳክት ይሳለ ያሉዳን ቴስት ጎቹ ሴንስ ይቀመውን ቀው ፕሮዳክት ይሱን ደኒ ያሊ ጎቹን ኢቫሉዌሽን ጀለማ ትሪያል ጀቹን ሞ ፕሮዳክት ይሳና ኢምፕሩቭ ጎቹ ዳፍ ተታፍኑት ታስፉ ጀቹ So adoption is when the consumer decides to make full and regular use of the product. Finally, step in adoption. Adoption is consumer yookaan maamilli keenya guutumaan guututti product isa laaluuf product isa dhandhamuudhaaf fedhii ennaa agarsiisan adoption jenna. Adoption የመጨረሻው እንግዲህ ደንበኞቻችን የኛን ፕሮዳክት በደንብ መቅመስ ማየት መጠቀም ፍላጎት ሲያድርባቸው ሲጀምሩ adoption እንለዋለን ማለት ነው። So individual difference in adoption of innovation is early adopters አለ early majority late majority እንደ ላጋርድ የሚባል እንግዲህ አሁን adoption የመጨረሻው ስቴፕ ነው ብለናል ስለዚህ አዶፕት ሲያደርጉ የተለያየ ባህሪ ነው የሚያሳዩት early adopters አሉ are opinion leaders and adopt the new ideas early but cautiously እነኚህ በጣም ፈጣኖች ናቸው የሆነ አዲስ ነገር ለመሞከር አዲስ ነገር ለመቅመስ አዲስ ነገር ለማየት በጣም ፈጣን ይሁኑ ነገር ግን በጥንቃቄ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ናቸው early adopters ምንላቸው early majority ምንላቸው ደግሞ are deliberate and adopt a new idea before an average person ያ ብዙ almost ብዙሃኑ ያንን ፕሮዳክት ከማወቁ ወይም ከመቅመሱ በፊት መቅመስ የሚፈልጉ ማየት የሚፈልጉ ሰዎች early majority ምንላቸው late majority ምንላቸው ደግሞ skeptical and adopt a new idea only after the majority of people have been tried ብዙ ሰዎች ካዩት ቴስት ካደረጉ ቀመሱት ከተጠቀሙት በኋላ ያንን ፕሮዳክት ቴስት ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ ሌት ማጆሪቲ ይባላሉ ላጋርድ ምንላቸው ደግሞ suspicious of change and adopt new idea only when they become tradition እኔ ደግሞ በጣም ተጠራጣሪዎች ናቸው ማለት ነው ተጠራጣሪዎች የሆኑ ሁሉም ሰው ከተጠቀመ በኋላ ያ ፕሮዳክት ኦልሞስት ከአረጀ ካፈጀ በኋላ የሚጠቀሙ ሰዎች ላጋርድ እንላቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ማወቅ ያለብን እንግዲህ የተለያየ አዶፕሽን ባህሪ እንደሚያሳዩ ነው ግለሰቦች ሲስተማን ነው አገር ሲሳ ነሞን ፕሮዳክት ኬኛ አዶፕት ጎደን ኩኒን አማዶት እንኳን ሞ በቃ ጉጉዶ ሸንት ቆደሞች አካታ ይሳን አዶፕት ጎደን ወደ ኮሮተ ኢርሊ አዶፕተር ሆኖ እንጀነሙ ጅሩ ይሳንን ኩኒን ደፈኒ ፕሮዳክት ይሳን አዶፕት ጎቹዳፍ ከን ሄዲ አገር ሲሰኒ ገሩ ጋፋ ደፈኒ ፕሮዳክት ሰነቀንደሙ ፎካን ላሉፍ ሄዲ አገር ሲሰን ሴፍቲ ጉዳት ነው ካን ጥየፈኑ ጉዳት የለኒ warroota product sana laalanidha early majority kanneen jennuun immoo at least namoonni hedduun osoo product sana argin product sana laalu warroota barbaadanidha late majority warroonni jennuun immoo isaanin kunniin namoota shakkanidha at least garuu product kana erga namni baay'een fayyadame booda product sana dadhabuuf laaluuf kan ayyama qaban yookaan fedhii qabanidha laagaardo kan jennuun kunniin immoo gonkumaa kunniin erga namni hundi fayyadame productiin sun almost magaalarraa guutumaan guutuutti beekame booda warroota product sana fayyadamuudhaaf fedhii agarsiisanidha jechuudha laagaardo kan jennuun namoota akkasii sana jechuudha namoota akkasii sana jechuudha So thank you very much chapter 3 asumarratti fidna irra guddaa galatooma በጣም እናመሰግናለን ቻፕተር 3 እዚህ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው